Have you spoken to your parents? Where are your phones? You're taking all your phones. Waya na we recruiting kwala na do ma ba Ghana. Oh meboa mo aba school wa Ghana. Meboa Achimota Circuit Court Sɛntenced abaye bi anidin any favor Ugo. Ya sentencing 8 years in prison for hard work. Na abaye yi ne crime or committing say woye human trafficking anything of a maya free African countries ni biswa odoma bagana abebo Ashawo. When is after 2 minutes you cut it? Eh? Speak loud. From where, please? From Olu where? Eh? I'm from Imo State. Imo State, yes. Olu Yes. town from Imo State. Yes. How long have you been in Ghana? Just listen to 1 month now. What is your name? My name is Asos Divine. Divine. Yes. How old are you? I'm 16 years old. 16 years. My God. How long have you been in Ghana? To the 7th of this month will make me 2 months. 2 months. You are from Imo State. Yes. What is your name? My name is Odruke Olebimirako. I'm from Imo State. That was not South. Sorry. that was south. Sorry. You will be fine in Jesus' name. God will take care of you, my children. What is your name, sister? My name is Selina Danjo. I'm from Plateau State. Oh, mommy. How old are you? I'm 18 years. How long have you been in Ghana? 7th of this month will make me 2 months. Oh. My name is Odruke Olebimirako. Speak now, please. My name is Odruke Olebimirako. Where are you from? Imo State. Imo State. How old are you? 16 years. 16 years. Stand up, let me see you. My brother, this 1, 2, 3, they are the same mother, the same father. 3 of you are from the same mother, The same father. the same father. Have you spoken to your parents? Where are your phones? You're taking all your phones. Who brought you to Ghana? His brother. The brother. The brother of this person. The brother of this one. Okay. So you are from Imo State. 16 The years. same mother, the same father. 14th Three. October will make me 16 years. Jesus Christ. So you are still 15 plus. And you have been in Ghana. And what have they been doing to you? They take you out to see men. To see men. And they pay you. No, they don't pay me. Any money you work, they took you, we give them everything. 15 years. Everything. See our children in diaspora, 15 years. Out of their own wish. Children are supposed to be in school. These are the great future leaders of Nigeria in diaspora. 15 years. 3 children from one father, same mother from Imo State. Let's talk GH rumors. So, and any first time I will share me, I make sure say, over subscribe, Eddie and Mammy na fee, or click it on notification bell on so say the bear. Me uploading new video be on sa everything I can. Na yenim say ya yet say dani dan na maya ni bi oho a mu ba besi bra ya Ashawo omo kasa enye omo pe ebi se eye obi na be daada me e wo mi kuro mu na ode me ba ha enu bi na akoso ye last year 2023 abaye bi 19-year-old girl bi na chese ye hu se wonenam a se nani so eye ne ntanta na abamu abi ehia no obisa ne se na aden ana ase wonenam ntanta ya hu left from right ya se wabra abo nyina ye stand still na abaye ichema wo se ono wo featured ana eye favor yi abeda no ede na ba Ghana se wode ni be ye restaurant adwuma abaye ibedu Ghana Ashawo ne ede ne beboye tese nyo no nko a tese favor no de ye Nigerian so ufi Burkina Faso ufi hio tese ono de odi ni dwuma wodi an se maye no akofo ma begu Ghana ha tese wode omo ebo Ashawo brei upewu mpewu onya de ubedu ha ne wasizi wo document wo niema nyina na se wo ye adwuma ne de ama no iti wode wo ba de ya lubricant an wo de ama wo condoms na wato ama wo tese wo ba be ye adwuma na wo ne no achiska no iti eno no akoya hometesem a chese egofo kwa ka se ade na ya na enipa da se ni tumi tena asese me kofa menua se ono de omra no ne mema mededa na onfeska no emrewo iti abaye kan asem kira abranti na abranti se men na so na eja wo report e de ma police for headquarters Madina na eja police for nso amfa ni agro omukoye no omukotoa ye favor ewo Madina ho ye se baby di red co omukoye ande se
yes slums yi edan kitinkiti de ewo ho bebre a ehɔ no de mayeye gu a sabi ode omo eya ahyawo brei ti ne police for so ni mu se eku a ana ya yede no kɔtwere police for ekukum nti November ni mu ne die na odi court akɔneaba saa kyese enya asem ketwa na enum hɔ no yɛsɛ ɔno abie n'enum tu say yes oye guilty ai kyese ade no wayɛ ɛyɛ ade a ɔkɔsoa de maya no ɛba de ɔmo bɛbɔ ahyawo bre ya kyese is against their will but it's like what wa bagana or choice obeye wa anya ade na wo bedie ti enu no ode ɔmo aya na ye nura dey na court ebua no finally court say wonko dem 8 years no koba ode aye sua de ye hwe video ne mra me ba asem because the ensem wo pa ababa won say ni din no e kan favor yanka na eyi de favor Nigeria favor ababa wa favor case nyina abrante bi o ye complainant Ibrahim Yaya Ibrahim Yaya electrical engineering engineer or ye student and favor 2023 and ababa wa favor ni djuma wo die nyina ne say wo ya na we recruiting kwala na do ma ba Ghana meboa mo aba school wa Ghana meboa adwuma wo ho adwuma wo ho me wadafo ba ko wase obi dada na se passport na waje na say jantre ya no do ba bebo e no de ba ko be pie mu wo Ghana ha no de ne be pie na baba wan se adwuma ade mi be di die minti minni enti mesrew kama me nkomachi kura wose wo mfi no bo ne motwam gongon enti eno na brantie Yaya Ibrahim eti asem no se sa sister ya ye nim ne fefefe ya wote ye mpotam hai abrabo a wo bo eno koba aposifo amane ti 2023 ena semi aposifo fi ase eye hwehwemu nkakran na no ena anti-human trafficking unit wo CID headquarters November 5th 2020 toni nie ababa wa favor onko ye na radio esu awasu obesu watini suo sa na so kura ye do ko wo betwa 8 years pepepepepe 8 years yente ba ko kura fe hwese osu awasu na court we kura ya bonten de comedies beautiful lady wo baba na kalash kala ene jesam command nku wo kala ende jesam amasa de we omoye pa ona mra na nti omo mese wona mase ha nsema amafo ka omoye pa no anu ado ba adwuma no po wo you go do enti ene condom cd wo ma obi no ama lubricant no penta de kakra so no waboa no ye business nti ono no supply ma o ma no mo de economy ba na Madina Redco Flats eho ena eye babia ono ye ni business pa wo ye ni business nti odi nkwala ni bi fi Abuja Nigeria ene chese wo no ye King Kong pa ena wo ye na no na ene ASP Babaji Isaac Babayi wono ebra court de atotwe ne ma no kache court nse no kre wo ma so twe ne mumpi sanse oma inkimrem sanse Ghana se bin samfonsam tantai we egu yanim ase yanim ha ubehu om no mom guo bebre ubebisa obi osiminya enya adwuma me kondo mempe amma mese nkoma medi wase ho ose obi dada ne so de adwuma bu Ghana obeduye hwirem oye nurse ni wo Nigeria nurse ni obepe adwuma enti eno nene otemuafo ba wotena adwam maame akosua anochewa Japan wo hwe nanim din no se favor one favor obi dia enemy so I no go favor you 8 years je na ko afiase twane yopo Ghana heya utwa wie nso a utwa ne kura wo betua eye 15,000 Ghana cedi na wo dia ye empatasika apata amagana timene o ka say ababa wa favor ya wo hwe na what ni so we kra ya bonte dia what them de ende wo su nice girl ka be adwuma say ya man kwankwa de ne ho to form yanche enso court them wo into ko 8 years pepe 8 years pepe kama pa ene ya ye nua bai ene court se ye mfa ne nko wonko twiri mu mfinhia mako enwotwe ewo ho obobi yo my brothers, my sisters, Nigerians, I beg can see for Facebook Angel 102.9 FM. Can see favor the go prison 8 years. So I beg you, if they do human trafficking, if they bring people from Nigeria, can't do ashawo. If you get you gonna go prison
My sister, my brother, you will go prison. 8 years favor the go. Yo. Ebusia eye favor na wahu no na wo su achese ne ho yira no yezo ono ankasa ade a waye so wanu ni hu so onu ni hu se su na ekokoda ts cry ye de emfa ye fi se court hwe sansem ye ekoso because ye ta tete pa se maya ne bebre se omo ye against their will when you omo pe ne se omo jeje akwan hu na mema ne kofi ba na ayi akwasi abani abefa ne de ne koda bi bebre nya omo pe no ne mmom no yekofa omo basa ne de omo ba be hye ba bi ne ya ma omo sa bra ne se omo mo se de be ya omo nsa ebe ko oma no eti court to say ye nsoso sa asem wesu se de be ya ye be yusu wo ne ye de asete example ama afofra omo sa ate bi anim ne agyae ne nti no komu 8 years ne ko ye adwuma den ankasa ufiri mu na wo ba wo hye nipa wo de respect dem ano unkofa obi ba abaya mfa ne ma meye eye adwuma ente se na abaya no eye favor ugwe no yidi ankasa abeto dwa ne se e friend no love it enna igwe na se ni din ankasa no atese wono no oye Nigeria ni ana adwuma wo ya ne se wo de maye ebo be sibra mesra wo se obe leave wo comment e wo comment section wo sa asemi what bida aso obi akabi a kire wo da se enye ne pe ana wo de yesa de na obetima kire wo adwen e wo comment section wo ne ye be se mo a mo ye involve in sa nyoma we ya mo kofa obi ba free ba bi ba betina mo nchen ana wo kofa obi ba e de ni free o man bi so ba na wo de ne be yesa adwuma we nyina ne ye njai emwa se wo kofa obi na wo se restaurant adwuma na me de wo be ya di no kura na fa ne be yesa adwuma na se trebo na wo besua mani hu se no na oba be ye enkofa obi ba emfa ne me na da na wo ankasa mfa wo ho enko na enko bo wa shawo na wo do obi ba ne ba be yesa de wi se ya sefe man kasa aha let's talk GH rumors so many first time I know subscribe e de amame na afi so what take your notification bell on so say de be ya me upload new video bi a onsa ebetimi aka any update bi aba me de baba be som me din e de na na epia santoa me da mase